At tayo po live. Hindi ko ata na
Hello, hello. Hello, hello. Naririnig niyo na ba ako? Hello guys. Lami na good Sir Chris ha. Okay. Vacation is in the house. Ayos lang ako. Kain tayo. Magkahawig ka nga. Sino? From Mel Olango. Lysification sick ako ngayon, so bear with me. Oatmeal kinain ko. Wow! Hi, Mel. Teka. Hello, Tito Mel ng GMA 7. Mel, si Mel Tiangco. Cough and colds. Wala pa ako nagpa-check. Apple tayo.
Ayaw dong. Pistol kalami naman imong taon ba? Oo. Hello, Dira. Hello, sad ni mo. Neither sa Carrie. Hindi ka tanan. BG lang ko, Lodi. Okay. Okay, BK Montito. No problem. Wala dong, late dinner. O, si Vanji. Pabusog ka diya. Dili kaayo kay siko gamay. Kamay ra. Excuse me. Ay, Ate Vanji from Edna Patigayon. Pag-inom og tambal niya. Yes, I'm about to drink my medicine. And it's ingat. Ingat. Hi, Auntie Vanji. Basta naka, Auntie Vanji. Kay John Lloyd man to. Narba siya sa Cebu.
Feeling ko 30 minutes lang siguro ang ato ang live stream karon. I'm really not feeling well. Pasig naa sa imong tapad. Ingat sabay tuok. Grabe. Guys, I'm already full. I still have food here. Hello, Ma'am Ging Ging. Pero in 8 or 10 minutes, ako na i-end ang akong live stream. I need to take a rest. Makaguto man imong gikaon oy. Lagi Ma'am Ging. Nga anta. Dan pa kong sobra. Yan ako natiwas ang tingalan ni nachos with salsa, na crispy ulam burger. Ako'y leftover ganina nga pag lunch. Ako gitiwas. Hi, tinuod na tayo work ugma. Na adjud. Ay nako. Wow, daghan gyud. Daghan. Napagali ko nabili na fried rice. Kinsay gusto. Ali dire. Sivan G from Ma'am Heidi Inting. Musta po? Tomorrow is Monday again, and it's another work day for me. Bisag kinda sick. Mikay is a PO. Compensatory time off or in leave. Thank you sa atong 10 na thumbs ups. Really appreciate you coming here sa ako ang live stream. Sa boring, sig nagkaon ra ko. Wala kay ko daghang gistorya. And nagbisaya na ko. From Lilibet. Ging na si Ma'am Lilet. Good evening pod from Vanji TV. Thank you sa pag-anyi sa ako ang live stream. Bisag boring na kaayo. Ay nako. Sige lang, kay hapit na 30 minutes. It's full 30 minutes. Mommy Ging, and I'm gonna end this live stream. If you have suggestions on what contents you want me to do or to key it in the comment section below. Mortal vlogs and food trip. Oh, lifestyle? Lifestyle. Kanang lifestyle para lang na kang Alan Garcia.
Yes, oo. Sa yes, oo. Kuan katong travel vlogs, okay, no problem. Doable naman so far. But unsa na travel vlogs, like, you have any suggestion? Si Alem Garcia ba katong queen of the kitty cat cats? This is so bold. Sauna, kainan na. Katapos ko lang kumain, hindi ko lang naubo. Daghan man bago diri, halos every month kay naa. Sige lang mag-reconnecting. Feel na ko nanti ako ang stream. Kay sobra naka-boring. Doc Lordy Ben, hello guys. Smiley face. Sir Chris, pagaling ka po. Sure, Doc Lordy. Take your meds and water therapy. Yeah, paracetamol. Ingat, kana nga brand. Dila ta masulti sa brand kay sa banya ta gamit na sa brand. Lordy Bet. Vanji TV. Hello, Doki. From Vanji TV. Yes, extend more from that. Sige lang. Yes, Sir Chris. Don't worry. Andito lang kami. From Doc Lloyd Ben. Unsa tama si Doc from Ma'am Lilit Paglinawan. Guys, since sige naman og ka-loading, ako na lang siguro ning i-end ang akong live stream. As of the moment, I think there are two or three for staying with me. Uh, Hopefully next time mag